Živela Vojska Srbije! Živela Srbija! Ujedinjene nacije su nastale da se Drugi svjetski rat ne bi desio u nekakvom Trećem svjetskom ratu. Ujedinjene nacije su nastale da se užasi nacističke ideologije više nikad ne bi ponovili. Sve zemlje koje imaju takvu mračnu prošlost, koje imaju nacističku prošlost, su se sa svojom prošlošću razračunale, su se pokajale i daju sve od sebe da se prošlost više nikad ne vrati, da se ne ponovi, da se nikome više ne desi takvo zlo koje su radili u prošlosti. Sve osim Hrvatske. Hrvatska je jedina zemlja u Evropi u kojoj antifašisti moraju da se izvinjavaju fašistima i Hrvatska je jedina zemlja u Evropi i svetu u kome se sa prošlošću iz Drugog svjetskog rata ne samo da nije razračunalo, nego se ona ponavlja i u našim vremenima. Onaj ko pokušava da sakrije Jasenovac, taj sutra slavi Oluju. I onaj ko pokušava da sakrije ustaške zločine, taj ponovo obnavlja ustaše u Hrvatskoj koju danas vidimo. Alojzija Stepinca oni mogu da proglase i svet, ali to neće promeniti činjenicu da je on bio vikar ustaške vojske i da je komandovao sa preko 1000 dušebrižnika, katoličkih sveštenika u ustaškoj vojsci koji su blagosiljali njihove zločine, a često sa njima i učestvovali. Hrvatska bi, ako hoće da bude deo civilizovanog sveta, morala da razume da neće sakrivanjem Jasenovca postati bolja, već priznavanjem zločina u Jasenovcu da će postati bolja. Onaj ko slavi, ko krije uspomenu na Jasenovac, taj slavi Oluju i taj slavi etničko čišćenje. Hrvatska mora brzo da shvati da ne sme da negira zločine iz Drugog svjetskog rata zato što će ti zločini biti ponovljeni i zato što su se ti zločini ponavljali u našem životu, u našoj generaciji.